I pozdrav svima. Danas malo drugačiji video. Spremamo vanilice na dedin način. Potrebni sastojci su 250 g masti, 200 g kristal šećera, jedno jaje, sok jednog limuna, rendana kora jednog limuna, 150 g mlevenih oraha i pola kilograma brašna. I pređimo na proces. Sam proces pripreme. Prvo ćete u činiju dodati 250 g masti i mutiti mikserom dok se ne dobije potrebna kremasta struktura masti, odnosno dok sama mast ne pobeli potpuno, evo kao što možete vidjeti u videu. Ovako. Zatim ćete u umućenu mast dodati šećer, da mutite dok se sve to ne sjedini. Ćete dodati jaje. Moram da napomenem da u videu spremam veću količinu, znači pravim duplu meru, to je jedina razlika između onoga što se znači zato dodajem 2 jajeta. Inače mere koje ste dobili na početku videa su mere koje se računaju za jednu meru vanilica. S obzirom da mi volimo slatkiše, jedna mera nam nikada nije dovoljna. Zatim ćete dodati sok od limuna i nastaviti da mutite sve dok se ne sjedini. Nakon toga ćete dodati i rendanu koru limuna. I sve to lepo sjediniti mikserom. Dodajete mlevene orahe i sve i dalje mutite mikserom. Ako imate dovoljno snažne ruke, sve ovo možete mutiti i kašikom. Po nekom pravilu se ovi starinski recepti mute kašikom, ali eto, da bismo ubrzali ceo proces, ja sam to ovog puta mutila mikserom. Lepo sjediniti. Kada se sve sjedini i postane kompaktna masa, dodat ćemo brašno. Malo po malo brašno, znači nemojte dodavati svo brašno odjednom, jer postoji šansa da testo ne prihvati baš kompletno pola kilograma brašna. Evo dodajemo i brašno. I dalje mutimo mikserom. Dok se smesa ne sjedini. Pošto je masa postala dovoljno gusta, preći ću na mešanje rukom. Znači, bitno je da dobijete jedno kompaktno testo. Ono će, malo će se lepiti, ali to neće biti toliko strašno. Zatim ćete sipati brašno na podlogu na kojoj ćete razvući testo. I izvaditi testo iz činije.
a debljinu zavisi. Možete po želji tanje deblje, znači ne potpuno tanko, ne pravite kore, već neku debljinu od 3, 4, 5 mm, zavisi šta više volite. Što je tanje testo, brže će se peći, vanilice će biti manje. Naravno, za starinski recept, kao što vidite, i starinska moda za vanilice. Modlicom ćete vaditi željeni oblik. Mi imamo ovu malu modlicu, baš staru modlicu za vanilice, koju moj deka koristio kad je spremao ove vanilice, sada je koristim ja. I vadit ćete oblike. Naravno, uvek možete koristiti bilo koji drugi oblik modle za vanilice ili čak možete koristiti i veću, manju. Možete koristiti i običnu čašicu za vađenje oblika. Isečete oblik koji želite, možete početi da ređete vanilice na papir za pečenje koji ste stavili u pleh i nakon toga ćemo preći na pečenje. Vanilice, one se peku na nekih 180 stepeni u zavisnosti od jačine verne, možda 10-15 minuta, zavisi naravno od toga koju vernu tašu koristite. Naša verna je poprilično stara, nama treba malo više vremena za to, ali još uvijek služi dobro. Ovako oni izgledaju kada su u plehu, sad ćemo pleh staviti u vernu. Malo prohladne, možete ih mažiti jedan keksić mažete džem, u ovom slučaju mažete džem u originalnom receptu, možete ih mazati i eurokremom, čim koju želite, i tako mlaki ih uvaljate u prah šećer da bi se prah šećer što bolje zalepio za njih. I naravno tako sve dok ne potrošite sve pečene keksiće. Od jedne mere sa ovom malom modlicom zaista ispadne dosta. Kada su sitni, mi više volimo kada su sitni, taman je veličina za jedan zalogaj, što omogućava da se onako brzo, zaista ide jako brzo pojedu, pogotovo što ih svi u kući volimo. I evo za kraj još jednom fotografije ovih vanilica koje smo sada spremali. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i pretplatite se na naš kanal. Hvala na gledanju. Ćao!